Abusuafo mi mo bibia kwaba de ba jinsi end page so me din e de Cl'actoire se na me yada sorry na Ogidi Brown a o de Fameye e ba bonte ono e na o de Fameye e ba ya Ghana fu nyina ye hu Fameye ne ndwom de e de yi papa penkran hyesem ndwom kwa na Fameye eto a wutie ndwom anya asem keto akra na Ogidi Brown e na o de no e ba na ensem bi e koso Ogidi Brown e na Fameye entema yesusu se and many ya betna se no mo aka because en se enfata na adam ya da sorry Ogidi Brown se Fameye e de neka $50,000 Fameye entua so bebo ne dua e de ne ba boy fefefe no adase Ghana fu bebre na kasa de afa video no a trend papa na Ogidi Brown se Ghana fu bia send ni message or sorry no comment bia koso e wo internet ne so no ama na ne buafu papa ebi mo se Fameye ni mi yansa na Fameye say yes oni mi yansa mpa because oni mi yansa anka won fa ne sika enhye obi ni mu say on be bondwem na owi a onyi no emma eyade ya papa kame akoye say African for appreciation day ye nim show kra enti no Fameye say Ghana for enja no na onye na de na Fameye say na Ogidi Brown say Fameye ntua ni sika ma no na say oboni dua ne na say owu a ne corpse no obia entumi ensom till say omo betua ne sika ma na say omo beye de opena ma na ansa na Fameye ne corpse no obi entumi de ne nsa na adofo yentie ensem a Ogidi Brown etro ede eto on Instagram page o che say I woke up this morning reading some comments and it is pissing me off. People are like, I don't have sense. Yes, it is true. If I had sense, I wouldn't have invested in someone's for him to succeed in life. Yes, if I had sense, I could have done something to him over the years when our issues came. But because I am a fool, I spared him, and today his fans are enjoying his music. A fool has discovered a great musician for them to support him and call me a fool. Hypocrites, you support him and call me a fool. People are like, if you curse him, you won't get your money back. If the curse descend on him, nobody can touch his corpse until the money has been paid. Into Fameye just said, this is where Jimmy and Confani Sika and Bobby no Hoka. Name woman or Canagana for to say, most of your bono, Enya Nisika no being Gia, or Cassel, Fameye wa, ne corpse no, body no be to me so, unless it's a Fameye. Nebusuafo Tracy Kano e de amana san no matumi akosie Fameye enti e beka kire Fameye say one Ogidi Brown e wo issue bia omo ntena ase no omo solve issue no rather than say omo expose omo e wo social media ne duabo enya sem keto we don't know say Ogidi Brown e joking with it there and yen to mention and I say he's serious about it e duabo enya easy nti no Fameye $50,000 wa bondwuma wo bia tuama o manager na asem emfa na sem enko nti afutuwe ene de ema Fameye ena yeah bro me bu afu papa me ni abre papa me bu afu pa nyoma ye me ya nkasa makoma edi avreho o me mu makoma edi avreho makoma edi avreho me kre edi avreho me bu afu na ye me ya ebia we be disappointed ebia we me fan ebia asema me beka na ebia we be disappointed but you see en so tap on chani ana oje wo ebe ya se wo ye nipa na otewo na obi be painti o black wa abontre obi be say wudin e wa abontre na wa fa wani monyam so ho na menka meka say Ghana media ni nyina de Ghana yenka no kre ebia obi bedwe nse bia issue ne ba ye ne de akire ne ye de antoto ya nwoma yie. It's all about Fameye.
and never been on social media. Me who are the amateur say, me create dear who. O family to me organize it, family concept to me organize it, show. And never organize this show, refuge. Refuge. Na me family me adada from ever since you know issue ne ba ye no. Ye say you 2 quarter na mo bia na waba na wabedada ye. Oh, nkofo bia ba mo pese omo sign no, omo sise ni sei, omo se ada sei, omo se yebetua osika ama, yebetua odibi ya sign ya ti ase, ye nim se ya fom, yebetua sika na ma, sei ya na cl'actoire mia, cl'actoire mia, e uma no akofa mpanimfo bi, na o ma be frɛ me. Almost say ye pesi ye tuye scan ma ye pesi ye sign ne family sika ne ye sen ye say ni aboso an ye baba bitua enche ye de vadam ma ye toto nyoma na che ye de corona ntino ye toto nyoma na che up to now what that so toss me family send obo concept and obo concept and now when we a superstar is very good. But me mau 2 weeks. For me, me mau 2 weeks. Just 2 weeks. Just 2 weeks. So him say, me no 7 days. Anya dane quarter sem. Just 2 weeks. Me no. Say for me, abosomfo ne bedi me no untemasem. Me. Abosomfo ne bedi me no untemasem. Cause me won say, kwasi abu ya. $50,000 in any scabi about work for me. Kwan ya opesa wonfa. Onfa mbume kwasi anji sa no transfer men pejao emeduru level say na percentage aye koye no wo pesa wo fa ni nyina fe de wo fa 100% ni nyina wo de yeye family me mebodua ochina me kwantoa ochina wo bete menka me kwantoa me se mebo wo family dua bodua na wu me bodua na wu na Ghana fo antie menyum bie kura na mepe obi antie menyum kura biem kura na mepe me bowo family dua na wu free wiase no obi antie menyum biem kura mepe me donyame o hata so chena me kwantoa wo bo concert wo de menenam me misika nse me nyoma anye basa meboa o bremase o pesa o fameso na chesa o de mai o de wa ye o fameso wa ye meboa me donyame o hata soro fameye me na me ka soro me bodua cause me won say lawyers fo ntimi ndi asem we me won say lawyers fo ntimi ndi asem me ma abosomfo di asem we me bodua on na wu a uwu na koba bi ma wombu obi kwase akos wo ya robber wo ye thief wo ye criminal boy sana wo de bi ye tetepa music ye na one ne wo sana wo de bi ye no na me ntina hwiche mu na wo mfa music ndi me ntina hwiche na wo mfa music ndi me na me ka kiro me ntina hwiche mo ka se ye easy ma me ohun wo ka se ma emre ma me ohun me ndapem so mi donyame o hata so chena wo family me kwantoa me bodua cause me se me bodua na wu na Ghana fo antie menyum bie obi ankasa me hu bie mu kura mepe se bie nyu obi na toma me die wo wa yo ho say na dada nipa wa yo ho say wo ma me ni wo papa ni ho wa yo ho say ase wa yo ho alo ajankaba wa se da yo ho alo ajankaba na wo dada nipa uduru ba bia no ase ma kire wo mu uduru ba bia no wa se ma kire wo mu na wo afa ni hey family say ye wa Ghana ha eko 2 years issue ne ba ye eko 2 years the bia da sa up to now ko between say bia me nam da so manage you up to now from cl'actoire,   se, obetimi the bia man fo onya course sa
Eya me ya wa be disappointed bi a enya hwe. We ye disappointed untie me nyum bi e ma enya hwe. But some sika $50,000 na me